yang ke Abu Lahab gara-gara ridhonya senang oleh Sayyidina Allah belum getanya yang Islam yang beriman ke Rabbana pulang getanya yang Islam yang beriman ke Rabbana lam syariat Muhammad Rasul Mustafa Allah Allah lam syariat Muhammad Rasul Mustafa Allah hai adik tajak tak semarang maulud Nabi tajak hai abang tajak tak baca zikir berzanji tanya selawat kejanjungan tak kenang